ole ram then khata chuan abik takin mingau zinga dora lai khapun lai don hian bible ka leidu pathian lai khabu ka leidu anti chuan KJV anti na ani deuh top maya bible dang lo percent in an version dang NIV te mo khalo pese hi bible an hle ne ti tok te khan omani ma tiang khop chuan mi ril ruwa atlana ni KJV hi makhap maya raw nei ni ha tha em ma man ruwa mang du tan po tangkai vian rin omani KJV hi chu ti chuan ang po ni se KJV that le that lo kha soi ka tum lova ang po ni se bible version ta hi nia an soi angin mi thiam tan le lin nat atong agrik tong lam panga bible copy hi atam le ni tur nia chu wang chon ange thaber po se ta har an tia a thaber ome ti pup hi an om le thina mi thiam ba ngai ji nga hi chuan a zira zir thiam ba ngai ji nga hi chuan thaber ti pup hi an om lem lawin ka hria a KJV a chil tu te ti lo chuma ti chuan Isu Krista lo piang kha kan hria a lo pian dan te eng emo kan hra sa veka tuna video title kan muang hian pathian kha mihringa lo changa ti hian KJV in ziaka chu tak chu en zui kan tum don ni ma Isu pian chung changa den KJV chu mizo tongin pu biak siam le len kan na ya parallel bible le tuna en KJV le len tharaka ten bible application ta pon play store download turom nge khama ka thaka lo nga event ta ula ang bible po ni se pathian in amanga athavek ani thapi ka om lem lo ti ka kai ka ngai dan ani ya ti chuan KJV a chuan eng tin nge a in zia ti la ya kha enta ila ten KJV shrimshrim a hi gan tha chiang du ani chuan chiar tur oma mizo tong pon hei pubiak siam a zia ni a KJV fakna ni a KJV le lo chhuana an le lin na Greek text vel fakna ni a mo chuan hei po oma hei po KJV fakna thaw ani mo emi pan ni ti lo hi midang in an zia kem ka hralawa mi zo tong hian chuan me hi chiara tha ni ta hian thilpa ngai in ziak bias lo KJV rui lowin text dang po rui chuang lowin ziaka ni hi chuan chu chiara man la a thil om je pa ngai a hre thai ta rang hian gan ti deuh kherang tena ziak tu hi ani kho le bok ti kha ka soi hrim du a midang khan ni kho lo ti na lam ni lowin tiang lama na chuan a thleng sang ve pa ngai a mi thiam tak ani ti kharot thata ila khak an soi hrim du a rui nei chuan a fulo thina kan thil zia hi angal alai tak thei to lo mo chu wangin rui nei lo ziak kha chera tha ti lai kan soi du ani ti chuan kan hunga hi KJV chu ni a kan thra sa va ka eng bible version eng za ta nge heti ngai ziak ka shlawa pon se KJV thunor kha TR kan ti khania tek das receptas khama kha ka lo chiar ulo kha mi chanchin te kha enge ani te po hre ta thani te chuan ta hian and without controversy great is the mystery of godliness God was manifest in the flesh te kha mani hai tak khi po chuan wam kan te khap maya mi than khathian pathian chu ti sa lo changa ti ya khama ti sa lo langa ti ya ti chuan Isu Krista khatiang a in zia chuan pathian thuthlung hluya pathian khani ti zong so inghal khan om ta thena om viau ani boka aztiang a hril fiam tak po chu nia ama ero chu soi le theni la
eng tin po chuan lo in ziak se Isu Krista berkha ayin soifia a zohana bung som chang som thum atanga som thum pali chawa khan khami pel khan tu man ziak thiang lo ani eng tin bo lo ziak se an lo ziak ani chuan arin tlak lo ti na ne mai ni san chu isu soi berkha da nil thuam lo ma isu soi an da nil ni chuan bible tanga pai tlak ani ang chu tiang vel chu di don kan soi to a en non le shrimango Zudaw in Isu Krista kha pathian tluka in chua pathian na in siam anti khan Isu Krista khan he chang hi la chua ka ne sam samret pani na chang ruk he tra kan ria tra fangla le khabu wa pathian te in ni ti zia ka ni a chu wangin pathian fa pa khovel chunga tir ka ni a eng wangin nge pathian thu thlen na te ma Elohim ti a soi an ni si chon cây po chu eng wangin nge Elohim pakhat chu kan hi lo be ka ati a chan na kha ni a om zia kha chiang rang tra juda hoin an pu na kha nge juda ni chuan pathian jehawa an pathian yewe an ti tluk zata khan in chwa in siam an ti na ne ma sa Isu Krista chan na hi a chiang khop ma jehawa kin chu lo in fakna le kha bu kan hu angin pathian fa pa phei chu pathian thu thlen na te me po pathian thu thlen na te po pathian te tia soi ni si chuan pathian fa pa me uphei chu ani le zual do na sin ti khana chang ani a chiang kuang viawa kan oi du ani chon chu wangin khami pel khan an soi thiang lo tu man an jiak thiang bok lo an lo jiak ani chuan bible tanga pai tlak ani yang ti kha hria ta thakop mai ani ani lo chuan ma le thurin mil tur kan du tuan dan kan han pot kola tem a fu thin lo ani ama ma ni rin dan mil tura po kwal pop pop kha zo wangin en kola engyam zia ti te kha hriat tum ha saka tha he KJV lawa engzatin nge he tianga zia ka thalawa ni ma sai KJV ni lo hi tu na mi zo bible kan han lai OV ti tama khang a te chuan tiang hin en ziak ve chuang lo ni khama ani chu ti sa lo changa ti mai ni kha khang kha ani suwang chuan an text be chan ta po kha KJV revision an tina ERV kha text dang an manga codex sinai te cast ti vela larda kan thra sa va kang khang ta ni wang khan zia dan inang lo hlak hlak ta po lo oma chung ta churon soi nom kwal kha ni mi than ka tin he tiang lawa zia na po hi a om ve bok ani ti kha hreta ila ti chuan eng po ni se eng tin po chuan zia kin god ti lai horop pui hlangin Timothy ne na tir ko pola le khaton khalau ziak in alian thiang ber point lo ziak se Isu soi pel khan ziak chuang lawang te kha a chiang reng ani a thai lo rang rang chu wang chuan lal Isu Krista berain soifia atok hian ka ria mo ke chuan ani lo chuan ma ni ngai dana po ko ani ani ringot mai don ani zir thu ka raw vak pongai ngrelo Isu in soi dan te khat chuma a chiang thokhat ani tra he chang te mai hi ni alak chho kha a ma in soi fia nan ma chu wangin ang tin nge niang ti chu chiang sa rang chumi ati na khami ati na ti ngai lo chiang lu tuk tat ati na ti la mangai lo wa hep rai tonga ti lai god lo lang hi Elohim ani ti kan ria plural form ani nge a ti chon kan ria tro mi rau puite mi chal lang te mi thil ti thai te mi chak te mi lar te enga mo khang hau ka antenan van tir ka ta po ni thil ti thai tak tak te khang soinan po khana man thei ve kan ni hei hi chu he tong kam hi chu pathian soinan pon manga ti te ni kha pathian soinan man chuan grammatical plural ne loin pathian rau pui zia la thil ti thai zia ta soinan plural of majesty ani ti kha Bible scholar te le hey Bible dictionary te commentary te le vela khang ang le khabuwa kha chon kan hu dan tlang pui chu ni a dik tura po nga yang chan chu hebrai hawin pathian pakhat chawan bia Elohim man ti wanga ai tam dei ni thu kha om lo shrim shrim ma an boka
chu dik tu ra ngai la kan rin dan mil tur lo koi hervezel kha tu lo ani ti kha kan soi shem do a te chon Isu Krista chu alo pianga Bible chim atang chon a chiang khom mai tu nge ni pathian fapa ni a Elohim pakhat ani bok pathian ani bok ti na ni ma chu kan hu dan chu ni ama ero chu oi lo fa te no an lo om ve ze la Isu pathian na pa chu lam te chu thu dang ani se te chuan Bible lo po hian he tiang boruak hi a om trau a chung ta chu kan en kol ve rem shimanga Bible lo langa kha a om zia tuna kan soi kha thil ni na dik tak ani Isu berina soi chonga ama ain soi fi a ama in soi fi na ya chiang om thein ka ring lawa mo chu wang chuan kha kai chu chiang to ken ka hria thil dang po nga in ka halawa ti kha kan soi shrim du ani chu ama sa tan mo me pakhat ro pui dau mai oma me pakhat chau ni lawa he pa lo phoi tam tak an oma an so yang thon thu mak tak hi tam ve ma te chuan apian ma khan anu chuan van tir kau van lam mi kha tlo tu na ya amu manga zana ron tlo tu kha na ya afapa lo piang tu ra kha mi thi thei mi hring satlia ni lovin pathian ani tel don ani ti haron hriat ti rani ma ti chuan alo pian po chuan vana te thil mak chin chiana tam takalo oma pathian ani zia le mihring na ran ani lo zia kha ron hriat ti rani chu van te kau chuan vana te po chin chiana ron ti langa fapa ka soi ang ngei chu lo ni ti hriat na khana ron ti langa ti chuan ani chu lo len alo puitlin huwa chuan a chhuaka rong bol turin mi cha sang hena rong bol turin an in a chhuwa sana mun sang ava kol thina kho sang a to a lara em ani mi po in an em ani zui tu po tam tak anaya pathian fapa anti ve bok ani ma chu pa chu a ming chu Apollonius ani vetat maya ma khatiang chanchin kha lo om ve a to a thil maktam takatia ama zui tu te ring turin an rin na so nge na turin te chona ma zui tu te chon thi thei lo ni nan ria a thara at voin thleng ha la nung zui a an ngai ve thaw ani chung te chol nei a chanchin hi edi zabi pathum na nulama zia chu ni om tak an hiama Eliza Hickson khan research ati ya ni po kha tiang man lai BC hun live la me mi ring pathian lo chang le pathian mi ring lo chang chanchin an jiang chi kum zabi pali ti nge chumi nulama mi vek chu ni ati chu wang sona rin tlak lawang ati na ni om tak ani ya Isu Krista ne nan han compare thina kha ama ro chu Apollonius akhat tiana khomi philosopher ma kan thawang khapa kha phatiang chanchin khan nei ni po khan chu wang chuan heng thil hi a common view mai thei ni ancient Greece le Roman ti la khat khung lai che vel bora khon ma a common view ni melani the chuan Apollonius po kha vana lona te ve thoma ya ma chomi nu chuan ama zui tu zinga pakhat ring hlel em tu nena khan a in lara chu pa chu kon convince ta ne ya khapa po khan alo oi ta ne
ti ta kha chan chin ani noi maya ti chuan ani po chu mihring pathian lo ni zui ta ma alo ni a pian tur thu po anui na dong lo ka van tir ka na hril lo ka thiang chan chin kha lo om ve bok ani ka tiang chi kha anom nol maya ten na than chu mihring pathian lo chang zui ta te eng mo kha soi tur thon thu ne yang chu tam ta ka ma Polonia sa phei chu pre-existence nei angin an ngai le nga le ma lo pian dan ta po kha khatiang kha ni a wana ta bon lon ve le turu zual hepa hi chu wang hepa chan chin ni kan soi khera ni a ma se soyang hen ka hrat lo ta dik le dik lo a hi mi tang chan chin po kha adik nge yem ka hrelawa amara chu ka soyang khan eleja hik son nin azia dan kal mang khachuan enga matlai khonuwa acha hepa hi chu om ve hrim hrim pon ni thea achan chin te po chu enga ma chan chin mak te po lo nei niang hepa lo po hi ama ero chu achan chin kha anzia bel po ni thei ni ma chung te churel ruwa chuan a oma anzia belem po ka chuang lawa ama ero chu soyang in eleja hik sonas soyang kha chuan tlai khonuwa an zia engemaw teuh hlek ni om tak ani a Isu Krista chung chang kha khatiang vel lo ni si wang khan heng po hin lo om ve a an lo zia bel a chan chin an lo bel te po ni ve thai ni boka ki ta ka ril ruat chuan a om ve mai maya ani le ni lo po ko hla wa ma lo zong zau ve chinu lama mi soi da nai nang lawa thon tu rim rim kha chu ka tiang vel kha ani ze ka kan mu chuma ti chuan le engpo ni se man lai khan tiang hi ala rim rim a zu san fa mi ringa fa zu nai an ti ang chi enga mo kha tam mai ni tra tu wa ga heng chu thil komon tak ani reng renga ama ro chu Zuda sa khua te ka chu dang lam mai man he ting la ka chon an ateu bera po zuda sa khua chon van tir kau kha an ron lang the na ni mihring ang ten mihring ang che lo po ni san ma ni pui tu rin ron pathian ron tir thin te khan rin dan ni dang lam hlak maya pathian na kha mihring a ron changta emo van tir kau emo atu emo bera kha kan jinga hena ron chengta ti top ang chi thon thu ti chuan fa ron na ya tiang chi te kha an nei velem lawa min genesis pathian fa pa te ti kha van tir kau hau soina ni te an han ti thin takna ni me lem lawa ma te chuan thil chiang tak kha ret har khapa mara chu soidan tam tak amon ti kha mi research ten tia lija hik son kha a soi kharin tak khian ka ringa mo chuan Polonia sa hi chu an lalnu in a chan chin jek tur hian philosopher sami khapa khatia ti chona ma pola temple din tur pon tia tin amma thi nu kum fe ai witness pom lawa khatia nganor chopa zia kha ani te pon tia ten Isu Krista na tho le Isu chung chang dang lam tak kha khami challenge na an zia lui le engemo nei po khana langa ti te ni ama ro chu Christianity angin an hrefu lova chan chin kha anoi ru ni mo Apollonia sapo kha ateng khan ziak ro puin thina ta thawe thilwa ka tia wana lon ti te khan ziak ve bok ma se ten Isu Krista chung chang chu mi pakhat chon ziak lova ai uines an om chawa Apollonia sa chu ai uines pakhat manom lova thi no fe kum zatam nuwa ma kum zatam tila kum za chuang fe nuwa chu tiang vel nuwa zia chu ania New Testament so iswati nuwa loka ter ko pol tan ziak tana man thaya ziak ta po
tin marka te lukata po zabi pakhat na chung veka zia ni hi chu tlai ko nu fe a aron Christian rin na counter nan entin na mo non phua bel ni hian alanga ni mo achak tok lo anti a thil mak tak tak om ve hian an soyama ro chu heng thon thui chu a common ve mel thrim thrim ani man lai ka tiang vela khan mo Greek mythology ti vela phai chuan pathian mihring a zu chang ta tiang chi le mihring le pathian ni kop kha thon thua atam le maya ti ta kha rel ruwa ama ro chu khang khan a challenge zo chuang lo ni isu kha chu ti le source kha athatok lawa engma fin fian turam lo ni he pa chung chang po ai witness ye po ni lawa ziak turan nor tu ni ziaka ti chuan temple da papolen siama chung vel chu alo ni ta enge Christian rin na counter tum ha alo om thrin ni ma khlai te kha athave rim rima isu krista lo piang hian mitam ta ka chok buai kan ti kha reng po hi a influence kal zel ina enge mo a rin chua sa khodang betu te ani lo zong a chau chua dan a chau chua na te po ani thayang chong te chu thelom dan ani ya an soi ve rim do nei su krista lo piang hi chuan mo ko vel hi a chok buai kan ti kha aro puin adang lam em mi hian eng tin tin a lo ti tum ve bok thin ma se an te hlei thei lo chu ni ma ti lai kha ria ta na thave rim ka tia kan soi ve mai ni chu hei lo poi chan chin dang mak tak tak ma se turin tlak tak tak hin lem hlom lo ni na lang ani